O na, o'n i ddim eisiau mynd clocwedd. Emrys. Ti'n cael allweddi Owain. Ie, fi'n gwybod. O'n i ddim wedi sylweddoli'r route yn da iawn fan'na. Bach yn rubbish. Oh, nice. Oh, come on. Fair play. No! Pryd yw bod yn gas i fi? Oh my god. Oh, dau ni. Oh. Wow. Oh, ti wedi cymryd y holl allwedd i fi, Morgan. Well. Oh. Fi ddim. Wyt ti'n cymryd y rai fi, just then. Na, oedd hwnna ddim yn fi. O ie, oedd e? Wel, rwy'n allwedd i fi yn cwmpo a bwys fi wedyn rwy'n ti'n big yn y lan. Oh, that's good. Oh, no. Oh, god. Mae bach o intrigue gyda'r gêm yma, dwi e? Fi joio fe hyd yma. Wait, Biff, ti angen just mynd si flan, i ti? Ie, ti'n di'r top. Oh, rwy'n meddwl ti angen, like, stack your, like, loads. Wedi bod yn ffilio... ddim. Dwi'n meddwl gwybod, actually. O'n i'n meddwl ti fod stacio'r holl peth. Ond ti wedi cael 200, so... Mae'n obviously hwnna. Oh, Yay! Jesus Christ. Stupid, oedd e. Oh, for God's sake. Oh, no! Ie, hwnna'n gwneud lot o summer. Really just trio llenwi. Ie, o'n i'n meddwl oedd e Tetris. Ie, a fi. Ooh, dyna'r ammo crate yn ôl. No. Oh, no, yndi. Ie, remember mae zombies yn just attack ti os ti'n arach a death Ar y square. thing. Oh, na, mae'n camwy. Oh. Da lot i chwarae to, come on. Oh, 50 hwnna? beth yw hwnna? Magnets? Oh, hwnna'n class. Ti di dwy'n... Ti di absolutely Dwi'n- rinse fe o'r Fucking hell! Mae'n ar 8 nawr. Oh my days. Naeth e rinse o pwy? Y dwy'n? Fi. O, ti. Ie, mae wedi dwy'n o holl Am- allweddion. Am yn cael y ffrindio dy fan hefyd. Wow. Oh man. Wow, wow, wow. Be ti'n mynd i neud? Oh, okay. Ti'n dod â blood and keys? Da chi'n cael opsiwn? Dwi'n mynd cael opsiwn. Ie, yeah, ti jyst yn gwasgu ar draws. O, iawn, oce. Mae ddim yn clear iawn. Ydw i'n Na. gallu pigo fyny'r allwedd na? Na, dwi'n meddwl. Cos ti'n mynd ffordd arall, wyt? Na, nhw harwydd nhw'n o right tŷ, rwy'n meddwl. Na. Health. Restores a significant health. Ble mae health ni then? 16, efe? Ie. Rwy'n ddim siŵr, actually, bod mae health yn cael ei... Oh, ydy'n hwnna na? Ie. Yeah. Okay. Ie, beth sy'n digwydd os mae eich health yn mynd right lawr? Ti'n mynd i'r starting area, no, wyt? Oh, here we go. Oh, Pwy mae'n dod ar ôl? oh my god! Oh, wow. Oh. Oh, fantastic. O, ti'n cael dy sponio. Ti'n rhaid ar bwys y... Oh, yeah, ti'n right up, so Power weapons up. cache. Oh, mae'n Quidditch! Oh my god, Quidditch! Yes.
Pwy sy'n cofio y gemau yma ar PlayStation 1? Ie. Neu PlayStation 2? Oh, Quidditch World Cup. yes. Fi fydd yn cael PlayStation 1 i dau. I know, I know. Oh! No! Oh! First win. Oh, that's you first, though. Oh, right, oh. Oh, well. O'n un nhw. Oh, here we go then. Right, use it. Mynd i dysgu o camgymeriadau drwy'r diwetha. Right, ydy stuff draw fyna? Na. Creu mae fe'n bellach. Uh-oh. Yes. Ie, a mae'r thing am di droi rownd a tacus nes am siwr yndi. Ie, falle. Falle byddai'n lwcus, okay? Who knows? Oh, da iawn. So, pwy yw'r brenin? Ti, Owain. Na. James, ti yw'r brenin. Ie. Ah, there we go. Sensible. Peak of A fi'n cael 69 allwedd. Wow. Nice. Good. What the hell is Beth that? yw hwnna? Wow. Oh. Mae e'n eitha cool i feddwl bod na thema gwahanol a bydd y Ti'n bwrdd yn un y gwahanol. siart. Ie. Un allan, siart. Oh, O, gdi gan yna. for O. God's sake. Oh, check out all the... Oh my god! O, mae gen i roced. Cael gyrraedd chdi. Trwy cael allwedd i. Ie. Na i eisiau roced, gan God's nesaf fi. sake. Time to spare drifters. Tolerate Brit. O, di angen troi ar ben hun. Och. Oh no, hyn mae'n bod yn galed. Micro machines all over again. Eat my dust. Speed, I am speed. Oh na! No! I'm pretty sure hwnna'n Mario sound. Ah. Ti'n mynd dros y finish line fyna. Well, the game here is just one big plagiarise. Yeah, mae'n amlwg. Dechrau gyda catchphrase, though. Hwna'r un fwy of amlwg. Hey, music yn dda, dda. I did care yn gyfrwng pryd ni'n... Meddwl, ie. No! The office hwnna. No. Oh. Beth yw hwnna? Goddamn. So, Ti'n cael... Beth yw'r staff hwnna ti'n cael? O. Hwnna'n cool. sy'n dwi'n dod efo? Na fo. Mae'n just... O, use. Sorry. Mae'n total rip-off o Mario Kart, but... Yeah, a bomber Nice. bill. Yfe bomber bill? Bullet bill. Bullet bill, ie. Bullet bill. Oh, ti'n cael loads o the coins, keys. Ah. Allwedd i on nawr. Du-du-dum-dum-dum-dum. Mae popeth yn gallu troi yn eitha gyflym. Oh! What the hell? Oh, wow. Mor mean. Beth? Mae'n eitha...
mae'n eitha solid o ran fel ni'n gallu wastad dibynnu ar James. Just- Rwyf o Owain mewn gêm. Unrhyw gêm ni'n chwarae. Mae e'n funny. Fire. Oh, gosh. Yay. Okay, here we go. So ma. A mae fe'n edrych fel y goblin character yn Harry Potter hefyd. Yeah. Ti'n ar y... Game hyn is just Yeah. massive rip-off o popeth. Yeah. Pop culture. Sydd yn gallu technically ddim hyn yn- legally plagiarise y stuff. Hyn yn Fall Guys, definitely, come on. Dwi'n credu, like, Chwarae os ti'n teg, ripio yeah. os ti'n ripio man popeth, dwi'n bach yn stuck. Yeah, weird. On yn bowl. Ah! Na! Ond dwi'n mynd... Mi'n yn stuck ar fanna, dwi'n mynd... Dwi'n gwybod sut nes i ennill hwnna, oedd hwnna'n fflwc. Oh, god. We're kind of jammed mewn un o'r like, twisty things. Right, beth Things ma'n on- creates a portal underneath another. Swap your position with A's. You cannot roll after swapping. Rocket. Mae rocket yn really dda. Yeah. Yeah. Blasted hi off. Yeah. Ond... beth- Ond mae'n rocket gyda chdi, rocket was the- Gych chi un o'r spirits ar gwylod fanna cofio? Yeah, be fi angen neud yw edrych ar y map. I'm in round, just... 3, just- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ie, achos y peth yw, oes gen i digon ar gyfer... Os neb arall yn mynd i gyrraedd hwnna, guys. Gych chi ddau go a cyrraedd oes. Cofio pwysio lawr rwan. Pan eisiau chdi gael un hwnna. Yes! Yay! Yay. Oh, damn it! Mae'n rhaid siol fi. Oh, oh, come on! Oh, what? Nes i ddim hyd yn oed gweld e. Oh, ti'n mynd i select o fi, ai ti Owain. Na. Beth sy'n... Ah! Oh, mae'n cael range. Oh, mae'n gutting. Ti'n methu defnyddio fe then? Sad. Really fanna. Chdi sgwt tan ti nes at Morgan yma fan. Dwi'n siŵr. Ooh. O. O, da iawn. Oh. O, monster yn mynd i ddal fyny fi, dwi'n meddwl. Nice, James. Oi, dau i chi. Gyda dau goblet. Yn syniad da. Mae gen i fo fatha health bar. Mynd am fi? Sut Ie. ti'n... Ie, hwn O, falle ni'n gallu ataco fe. O, dwi'n mynd sôn, mae gen i ddau They weapon. shoot you. Ie, mae gen i ddau Motor weapon murder. mor oes. Oh, hyn yn death race. Accelerate. Accelerate. Shoot. Shoot. Okay, okay. O sad. Right. Space. Sorry. Oh, my guns yn cael cooldown. Oh my gosh!
fi. Oh! Hwnna actually quite galed. Right. Oh, Yeah. fair play. Down, Jibs. O, ti dau yn ail? A da i'n Right. Dau gyda. yn cyntaf. Get on my level. Good. Fi'n siŵr fod yn orau. Right, here we go. Use item. Beth sydd dyn ni fan hyn. Right. A remote control explosive egg pan moves towards your target and then detonate. Ble mae'r target? Ond beth yw'r radius? Dyna'r cwestiwn am hwnna. I'm on our timer. Oh, right, okay. Right, fi'n mynd i mynd mas then a gweld ble mae pawb. Credu mae Owain yn agos off, ie. Na rwy ddim. Probably, oh yeah. Ti fanna? Lies. Sure. Okay. Lies. Ond os o'n i eisiau bod yn really tactegol, dylwn ni'n mynd am ti, James, achos ti Ie, ond dwi'n ages away. Numero uno. Ie. Dwi'n ages away. Okay. Sbio ar ddim eisiau na. Mor gas. Sorry, o. Mor Ie. gas i fi. Sorry, James did roi fel... Tiad. Yeah. Oedd pwyntio fe'n teilwng. O ran Dance, tactegol puppets, game. dance! Ie, ni dal yn dysgu beth yw'r fel y parameters o beth ni'n gallu a ddim yn gallu neud, Ie. so... Chwarae fe'n saff yna. Oh. O, Crap. Mae'n edrych fel giant aubergine. Eggplant. Mae yn. ie, Mae yn. ie. Off! Ie, Oh. dyna beth mae'n dweud mae yn. O, Ie. 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 Ond ie, mae yr Americanwyr yn dweud o eggplant yn dydyn nhw. Ie. Oh, good. O, na. O, Waw. Ti'n mynd i ennill. Oh, na! Ti dal gyda. Oh, hwnna mor funny. Come on. What? Y bws. O bobau.